Damn, and now, yes, chop, raising gentlemen, ni the mic, radio, ndetse na TV, nyita boss kabutura. Iyi ni segment yacu rero ya then and now, aho tugenda nyine mu byamamare cyangwa se mu bubatsi b'amateka, hanyuma tukajya tureba ahashize habo ndetse twageranya n'uyu munsi kugira ngo twinspiring ourselves ndetse n'abadukurikira, ariko by'umwihariko tunahavinga some entertainment. Let's go, raising gentlemen. Uyu munsi rero nabateguriye ibyamamare bigiye bikomeye bya hatari n'aba legend bo muri sinema, ariko by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagenda rero nkwihutisha cyane, ugenda ureba ukuntu nyine umuntu agenda ava kure, ariko nyine amateka akagenda yubakwa. Ubuzima ni igorofa ryubakwa step by step, break by break, esikariye kuri esikariye, ibintu bikagenda bimeze neza. Risk number one, tugiye guhera ku mugabo witwa Arnold Schwarzenegger. Uyu nguyu rero azwi cyane nyine muri Terminator, akaba yarabaye na guverineri wa California. Ariwe Dane ko uyu mugabo yarameze uburyo yarafunzemo, hanyuma uhite utera akajisho no kuri now. Ladies and gentlemen, Arnold Schwarzenegger, uyu nguyu rero ni icyamamare muri sinema cyane ku isi hose, ngira ngo nta muntu utamuzi. Azwi muri generations, azwi kuri generation. Ibinyacumi byinshi cyane biba bitambutse, nyine aba bagabo bubaka amateka rwose, generations nyinshi cyane zirabazi. Ngira ngo rero uyu munsi Arnold Schwarzenegger ni Schwarzenegger, however amaze kuzuza imyaka, yavutse mu mwaka rero w'1947, hari muri July ku itariki 30. Urumva yuko rero amaze kusaza. Yes, number 2, tufite Sharukani, umwami wa Bollywood. Uriya aba Schwarzenegger nabo muri Hollywood, ariko uyu nguyu Sharukani ngira ngo murabizi yuko nyine ari icyamamare mu Buhinde ndetse no ku isi muri rusange. Muri Amerika bavuga bafite Hollywood, ariko mu India cyangwa se mu Buhinde bafite Bollywood. Uyu nguyu ni Sharukani, ni umugabo nawe rwose w'igihangange kuri isi ya rurema mu bijyanye na sinema. Uyu rwose ni mubi cyane, ariko rero yavutse mu mwaka w'1965, hari muri Novembre itariki 2. Urumva yuko nawe imyaka ayitambukije. Ni icyamamare rero muri sinema, ni umwami wa sinema y'Abahinde. Yes, ndumva ibyo ngibyo ntawe tutabyemeranya. Sharukani ni umusitari rwose, generation by generation. Uyu mugabo arazwi byatari, kandi n'uyu munsi akihatwika. Rukomeze rero, ladies and gentlemen, dukomeze tugende ku mugabo witwa Tom Cruise. Rero nawe ni umugabo ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye na sinema muri Hollywood. Akaba binavugwa yuko ngo buriya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta wamukurikira ku bijyanye n'ifungo. Abasitari ba sinema muri Amerika bose bubaha ikofi ya Tom Cruise. Ladies and gentlemen, muri then and now y'uyu munsi, Tom Cruise ndagira ngo umenyeshe yuko ari uko nguko yagaragaraga, ariko ni nuko nguko agaragara uyu munsi. Akaba rero yaravuze ku itariki 3 ukwezi kwa 7 umwaka w'1962. Ni umugabo rero w'icyamamare nko muri Mission Impossible, n'umwe nyine mu bakinnyi ba filime binjiza gatubutse kuri iyi si ya rurema. Yes, rero dukomeze, dufite uwitwa Dwayne Johnson. Uyu nguyu rero witwa Dwayne Johnson muramuzi cyane bya danje, ni umusitari nawe wa danje, ni nawe mwita The Rock. Yes, nawe rero mwita The Rock. Akaba rero yaravuye mu mikino y'imbaraga cyangwa se yitera amakofi akajya muri sinema. Ubu ngubu rero akaba ari icyamamare ya danje. Muri Dane nuko ngo yarukingaga, Dane muri Now nuko ngo arukinga. Yes, ladies and gentlemen, rero abastar bo nabakuzaniye. Ngubu dufite undi mustar wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe uyu nguyu yitwa George Clooney. ngira ngo muramuzi, nawe yavutse rero ku itariki 6
yavutse ku itariki muri May ku itariki esheshatu, ariko umwaka yavutsemo ntabwo nabashije kuwubona mu byihanganire. Ariko rero uyu mugabo rwose azwi muri Oceans 11, akaba rero ari umunyabigwi mu gukina no gutunganya filime. Urumva ko rero aba bagabo ari ibyamamare bya danje, ariko nyine muri then nuko nko yarukingaga, then muri now nuko nko agaragara. Dukomeze kuri Brad Pitt ngo muramuzi byatari. Uyu nguyu rero yavutse mu kwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, ari ku itariki 18. Ni icyamamare bya danje, ariko bya danje nimubwira ngo bya danje uhite ubyumva. Uyu nguyu rero yamamaye muri movie nka Fight Club, Troy ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Si ibyo ngibyo gusa kuko uno mugabo nyine agiye afite amateka akomeye. Ni umugabo w'ubuzima buri classique cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umugabo rero nawe muri then nuko yarlookingaga, muri now nuko arlookinga. Let's go ladies and gentlemen. Twibuke ko twibwe nyine ibyacu biba byihuta. Dufite Sylvester Stallone. Uyu nguyu nawe muramuzi, yavutse ku itariki esheshatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu. Ni muzehe nawe hari mu kwa 7. Sylvester rero Stallone rwose akaba ari uko yarokingaga before, akaba rero ari uko arokinga ubu ngubu. Ni umugabo rero ukomeye cyane, amenyekanye muri filimi nka Rambo ndetse na Rocky. Uyu nguyu rero akaba ari icyitegererezo cy'imirwano, simumuzi. Yes, Robert De Niro. Uyu nguyu ni umukinnyi w'inararibonye cyane, azwi muri Taxi Driver ndetse na The Irishman. Uyu nguyu rero nawe nuko before yarukingaga, then after nuko arukinga. Urabona yuko rero aba bagabo baba barakoze bya danje rwose, n'abagabo bo kubahwa bikomeye, n'abagabo bo kubahwa bikomeye cyane. Dufite Jack Nicholson. Uyu nguyu rero yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na karindwi, hari muri Apple ku itariki 22. Nuko yarukingaga muri Dane, nuko rero arukinga by now. Ladies and gentlemen, ntago bigarukiye, dufite n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye byinshi tuzagenda dukomeza kukugezaho, ariko sinagenda ntaguhaye umugabo witwa Denzel Washington, icyamamare, umugabo ukomeye cyane nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Hollywood mu bijyanye na sinema. Rwose nawe ugenda ashimisha abatari bake, ndi umufana wiwe nanjye. Rero urabona yuko rero muri Dane nuko yarukingaga, muri now nuko arukinga. Yes, none se wowe nimba nawe ukunda ibintu bijyanye na sinema na filme, ninde mustar wawe muri abangaba? Nuwuhe mustari wafanaga? Ushobora kutubwira muri comment section, cyangwa se n'uwuhe mustari nimba ukimufana uyu munsi ugifana. N'uwese mustari ufitiye amatsiko yo kureba ukuntu akira akabebe cyangwa se akiri insoresore ya rockingaga. Ladies and gentlemen, rero tuba dufite abastar benshi cyane, ntago twabazanira icyarimwe, ariko rwose ntago nakubwira yuko hari aho biri bucire. Dufite rero n'undi mugabo ukomeye cyane, ni umusaza ukomeye cyane muri sinema y'isi bya danje rwose. Uyu nguyu rero bamwita Morgan Freeman. Nuko yarukingaga akiri umujene, ni nuko rero arukinga ari umukambwe. Urabona yuko rero ubuzima ari break by break, ni slow by slow. Kugivinga up ku nzozi nibyo bibi, nicyo cyaha. Utangira nyine bitoroshye, nk'uko kose bitangira bigoye, ariko gake nyine ibintu bigenda biza. Ladies and gentlemen, ibisanzwe rero nzagenda nkomeza kukuzanira abantu benshi bagiye batandukanye, ibyamamare muri sinema, ibyamamare muri football, ibyamamare muri politike, abubatsi b'amateka mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye, abahanga bakomeye cyane ku isi
abanyamideli, abashoferi, abantu benshi byadanje, ibyamamare nyine bigiye bitandukanye mu ngeri zose, hano kuri The Mic Radio na TV tuzajya tubakuzanira turi kumwe cyangwa ni turi kumwe. Yes, reka rero nkubwiye ko ikiganiro cyacu arakagaruka nyine nahangaha ducumbikiye abagabane naguteguriye ibi birangirire nawe ngabo, ndizera yuko rwose uwaba ukurikiye The Mic Radio ndetse na TV wese ntago yaburamo umugabo w'igihangange kuri we mu bijyanye na sinema, uwamushimishije, uwamurijije cyangwa se uwamuhaye inspiration mu buryo bugiye butandukanye. Thank you so much ladies and gentlemen, mwarakoze gukurikira The Mic Radio ndetse na TV. Ushobora kudufollowinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zindi dukoresha. Boss Kabutura, it is the same place, the same house and the same vibes. Stay in touch, amakuru yo arakisukiranya. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa The Mic Radio na TV. I love you so much, ladies and gentlemen. Ciao, 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 ciao. Bye. I'm out. Kuri The Mic Radio na TV. Hey yo, one more time. Kuri The Mic Radio na TV. Mic check 1 2, ladies and gentlemen. This your number one host, Boss Kabutura. What's good, my beautiful people?